Ile nei o uli ti munga I hamato. Stamo nei. E o whalo whampapeno e tuai I lau sunga le ia taua. Ia. Ia. Ai papea foi ia lau tō whasa bea. Tai. Ia maisi o kuafa I ei le leurua I rii. Ia e ngata hoi lea o le soalo. Ia maisi o le pesta. O whalo whampapeno e tuai lau kionga. Ia ile nei vaenga o le o uli. Ia mai no tātou tunu I Samo nei. Talo patuai. Ia I tamam tina mātutua. Ia me se po le lavalo tātou tunu. Ia o lo fai pea ma lātou paanga masani. Le whapongafonga I lau pola kalama. O sa vea mantano. Ama talo parama. Ia, whatalo fafo I lau fionga. Ia po oe fo I o lo uso. Wātu o tau langi ma o mamalu. Whaftai le tua o tātou e wheloa I fo I ma. Te tāpa I pe au ma ngalu le ea. O lo mawolo so I fua. A whamaruia tu lava fo I le lava I aso I na o toi taliu le uto. Mai a fo I le nāso o fia whale alidi umai I fua. Trelo tangata. Ia alo tangata alo tātou ainga le whatu tua I le tua sa mo o tasi. Ia maisi tangata fau na o vai. Ima mātou wheloa. A wā ole mea moni I lau fionga to le fua vui. E le ai se hotel I dei po o se conference facility e mawhai o na whawhale e le tolu le whaafe tangata ia na tātou mafuta I le whaelonga ina o le aso whanau o le whātou sanga o le whātou tua I le tua sa moa ua tasi ia rā mai le whainga malanga ina ua toe taliu I sa moa ia masi o tāta mamatua I le sunga I le alo le fionga le alo li sunga le pali tele titi ua toa mali o toa. Nalo va tai le atua. Ia ole se whainga malanga siri le na pu. Wa o aluai. Ia wana ole tolu ni aso tātou ke mafuta I au kilani. Ia ono le wha moe moe lau fo I ole vaenga wha au pufai. Ia e peo le nganga lava lea. Ia e ui ai na tele tu noa ma tu ngia o lo hapeo na whenga iai. Ia ai lolo ua le wha malama. Ia mababa ia tu I le tūlanga e peo na iai. Ia whainga malanga. Ia alo o hapeo fo I ona tai malanga ai le fionga I le teitei pono le ainga o le whatutua le tua sa mo utasi. Le sunga I lau le mali toa le utea. Ola te vao Hosi Smith. Hapeo fo I le fionga le fonga pitalai. Meise o le malu o le whainga malanga. Ia le fo I na mauai le ama noe a whea le fionga le tamai tai pāle mia marana au malanga stapa. Peo na malanga atu inisi o whonutanga. Ia vaenga. Moni wha maoni le saunanga. O lo o manuia lama le sunga I pali tele. Titi watoa ma le toa. Lo ua toe taliu le toe ina mo o ia o te sawa o le aso na usawai. A le si aso malanga ia foi. Nga I Brisbane. Wa le autu ko ia pe a fo na utala no atu sa vema le fa ponga mai tatu tu no vai na swa pale atau. Ia ona ua misi to ina I pofuanga I Brisbane. Ia le lava na ia ino na fina ngalo. Ole atau mo fai a ua misi le amatanga. Ia e sauloa ino na fai unga. Ia tau fai mai ia ina ia awa ia le fa moe moe. Ia ma tu ho to ina ia o lau tongia ma ua tusi au ia le bang fa fai. O ia le fa tama le bang fa fai. O spiti anga ten la pale ma ina ua sumai an sungal pali ten. Ia fa tatu ma putai le fa moe moe. Ia ina ngang fa lo. Lo fionga to le fo vui. E te fio mai nei le mauta. O le tano ava. Leu ava mua le tua. Tau mawhafo se ava ma. Momoli po le tai au. A o le fianga sili le nei tai au vui. O le mawhai loa I lea ma le tina. O le ulua I tina lea ua maua mai lona sitseni. Talu mai le finaunga le na whai nei. Whatoa lua vai aso talu na umana pasia le tula whono. Ai ta tala lo ma le official Internal Affairs. Department of Internal Affairs, ele ato se li maso, e luas furu e process ele me. Ele ato se furu aso, ai bambulu mai lo itua ma fa maunil sit seni. O le tina, ya Mrs. Fui Maono, F tupua o le sa tausi, yo, le fionga le ngaftasi, yo, sa tausi ali, iai, le tupua ua fai ilangi le fōlaunga. Oka, se taimi fia o le nei aso sa mātou
a whaatala noa ai, ia whaatasi ma stasi o nalo. Ile tā ua lea, ina ia waine ia look forward le tātou o tunu ue whai mea ia. Ai awane I nofua iai. Ona, so o mai lea o anafi na mawelsi tseni o le fionga ia masoe, tauli, Iosefa, so I fua mai a sau I lea so luas fulu o te sema, afe se lau fast fulu male ono. So o mai e malisi tseni, o le fionga ia tui maa walunga whaatali Iosefa, na soifua mai I ngā tai vai. I le aso luas fulu o iulai, a feiva se lau fast fulu ma le vatu. Kua sisira mai vui o tole fō se tala fia le nāu. E whaanga e tia ai le loto ma le anganga le nei tai au le tāwhino inga. Maloa tai le ataua o le anganga tonu ale nā wai le angao na o tau ki ngā e whinau nei mea. Ia ai whaatua tuai lo tātou tunu o ina I whaatau nuina I whamoe moe. A whaipoe lai whaatua tuai. Ia o lona winga whapelo leo o New Zealand. Ia ba tuhoi la banoa e pi le ano mai. Ia pe o tulanga la le mole le nganga o whaatai. Ia I lo tātou tunu o I ainga teitasi o lo a fia nai o lātou matua a ia I lalo o le aia inga o le tūla fono. E pe o na toe na manui ai nei. Ia e tusa o lautou ngā luenga whita, ia sawa peona fina wai, mole tue fo ile ngā ngā whamalo, man whaatai, ia te utou, ia I lātou umalawa o sawa peona, fina wina. Ia le whamoe moe, e ui ai ngai tātou te mai te watu ele o mwhai ona atoa mai tūlanga e pe ona iai, ia Suli. Lea I lalo o le whaiunga le Privy Council, ia ai tātou amata I Mani. Ya tawai tala hoi le atamaiti. Se pai ama nai. Ya le ngā whala. O le mai aso le dei masalo ai sa maua fo I aiso ua avandoa ma mori mauina fo le tumu o le mauta wha masino e le malai tia whau. Ono le mata upu le na tula I mai. Le ana sai ai ia le tō whai aso alo tulou taulangi ma suafu. E fai pule e po li ma matai o le fio anga o le fango li. Ia, le ala ua mai le unga le whamsinonga. E lea I le tatala ina I tua le tōs fulma le tasi lea. Ai o le a o e fai kirisi masi ma fai tausanga fau I tanu malala. Na o wawai atu na o loi mata malingi ma le whitangisi ngā a inga I na fai nei. Whaato a to e tolo le mata o puelo te I le se ono ma le sofitu o le masino Februari. A o la utala na fai le mata o pule nei. Ta ilo ia I sofina ngalo. E siri atu le mamafa o le mea tau na fai I tangata na fai le whaatonunga. Na ilo o I lato una o e whaatino le mea le na fai le tō whai aso alo manu. Na o whaatoi, ta tau fai o na mōlia. Pule ngā lii, ma fai pule ia al whango lii. Leanga o I lato na fai le whaatonunga. Le wahamo I e tangata I le sala. A mai le tō whai le o fionga le tapau whasina. Manoa tai le atua. Mai ole tūlanga le nai te ona iai. Leanga a tātou fua iai le tūlanga o le tātou tū ma le anga nuu whasamoa. Ia, ole tala boile le siri le ustai lo nga o le mamoe po ai pe ona fai mai el tusi paia. O le whaatonunga e au mai, e usta ia e tangata. Ia, e taula ona siliatu ona mamafa le whaasalanga. Ia, o le na aveina le whaatonunga. Na I lo le na savali e whaatino, ona mai le whaatonunga. Moni au. Tulanga le e tauna iai. O se vaenga ma o se o ngā sili fo I lea ona tā ua e ui ina e ti ngā ona o le manatu I le mai atu I le whitangisi e nai whanau. Ma a inga ia ona o le tūlanga o le pulu nau o tātou le lau I vai tau o le oaso fia. Ia o lea ua au mai le whai unga a le whaamisinonga. Ia e ona whaikiri si masi ai I le to ese. O vaenga la ia e tau ona silisila ia I pule ngā li I mwhai pule. Ia ua tātou le o toe ola I le senturi tasi. Ia lau. O le ua soifua maola le tunuu I le senturi
le centuri o le taimi Losful, o le ia. malama ia ele ngata o le malama i le tala lelei ia a ua iai fo'i ia o onga ua nga iai ia o tauina mai ai ia le soifua o le soifuanga anga i mene o le tangata e nofo matai whavelave o vaenga nei sa vea ngā vai ande le suafale ia taua ona o le tau o isi tangata e matai loa o la hatou o le pule ao hai me uma i le ainga Mona. umala la fang le ai o le matai o le tau si mea le ainga lona winga ia fa ingofie o le kavingi le ainga me o le makai so se mea Niela. a se la na faile le taitainga ma le fatonunga ia o se uma ko aka ka le ainga ma le nu uma le fio aka ina nga fa lo as le ata Ole afe vsalawi vasfulu le na tusi ai ma fa maluina le Village Phono Act. Toi teu wina la ia le luafes fu marfitu. Ma ave se ai nisi o ai inga i mei o fasalanga. O le ati ma le lau, o le mu o le fuanga, ma isi mau mea nei. A o leo mo toi pipi i mai iai, ma le mea lea na faa na pepelo ia tu le epa le atu nu o umau na ia pasia ma tu tonu le tu la fono ai ia tangata to tele ai fatu to na ile ai ia le tangata to tasi wa sisila la to le foa da o fionga le tapa vasina mea la le o teita ina se ai le atu nu wa fiu le ai ia tau le tangata to tasi ma le ainga to tasi ai a pule lava ia le to tele la o le fai gengi fai mawhai unga sili o na mawa e. Ia lea na tiro ma vava ai ai. Na o whai unga lawa masa ai le toto. Masori el tu la fon. Once e te stepuloa ma kolosi le laina leo le Crimes Act wa e a fia le soli ngā tu la fon. Lau fionga ma le tofa. Le se vai ngau lau sau noanga le atua se me se vai ngai se ole vai ngai pe ona e sa no ia mai o vai nga fu nei o ta wai ona to e sila me nei o ainga ile tu ina tu o sua fa matai i tangata o ainga o suli o ainga langa ile suli fo ile vai o lo na ma fau e vai lo na o ina ai talu wai ona lenga o le upu suli le ia na ia tamala ia au mai fai pia me o a fo yo o le pulenga inu ma fio ang ka ko bailo la ia le ia nga o le oi ma le polonga o le o ala la fanga ele nga ele nga ludue le ai se to mai o ia e fatino ai se nga luenga su e ku pe o kala sawa u puku sawa o nisi o la fanga nisi o no wa fa'ao ngai matai me i o fa'asalanga e su e ia la to me tu e de manguia ya ke fo ute ise afo ise kausamia kwai ile malae kausamia i o menga au mai le afu le lingi o o lai kausu e malroi ai kausamia o vai ngai e pe ona e sauno i le tulanga e pe ona ia ia e mo kwala ngai alfa ngongoa ia ngo mai fa no na o tulanga pe o le tula i mai ia pe ana fa tu teita ia ise o nga taua madi nei me o nei to tupu mai se isi fio anga le anga pe o tulanga o mele pe fa fa ka inga hole ia e kilo pe o mele fa ia ngula ka ko ka ko ia e mare tua pe ana e sauno le kongu ala le fa ya ko i le poko ku le pa le sa fa ya ile tunu ia ko la la fa mai o nga fa i longa e kele ai wa ali le longa fa val balea i le fa winga on kula fo ngoi lunga o le me fa kingo le me lai manga o yei manga nga we longa loko ai le o yai si sa o konga o nga ka o mau ai kongo le mele ma dia ia ile nga fa no yo nga fa no fa tele la vai le fa mamla manga mai ma le to fat tala fo i lau fionga te pau fasina. Tole fo vui. Awa na utala noa na mata upule le vai aso lea. E te tau o na toe fua te tau ma sila. Awa o le mata upule o lea o fai kengi ei tono upule ngā lima fai pule.
nisi leo whaasalanga tau nā vese, mūru whuanga, ati male lau, solo ia male au fuifue, o whaasalanga ia tangia mai ai se atu nuu, e le o iai se atua, e le o whaavai, o whela ia ili whaavai le tu, ma wawa se sila ili whaasalanga lea, whasi mai ia au matua e se lau, ma le tali tonunga lava o le mafuanga leina whai le whaasalanga whapea, ia matua mativa, matava vai ese motu le tamau ainga o le nātu, o le nā ainga. O ia o whela, e le whasia mai ni poa, nā o wai le whanau ni poa. A le la ta whasiu mai o matua, la whawhiwhia la o na toi a tia leo langa o le meo le tangata, i to tonu o lona lava sio manga. I lo tatununga na o tatau ona toi silu ma ave ese mene i pe a whai tātou tonu lea ngā whi eie lau vivili u lea tua. Te ataua, o le tele o taimi o te tala noa ai i tūla fono, o la tala ale whai. O tūla fono umana fausiaina e le HRPP, e iai le afianga o tangata soifua o le tunu, e unconstitutional uma. A lapai mai fo ile whaavai o lo tātou o tunu. A fausia se tūla fono, ai fete e nai ma le whaavai o lo tātou o tunu. E kia i le kūla fono, ai whaao ngā le whaavai o le tunu. Le mele waie, ua kia i le whaavai. I whai ngā kamai o esa ngei. Ai whaila kūla fono. Ai whaao ngā le tūla fono. Ai lo lea. Iau kako waila ia i le leanga kele o le poko leanga whai mai. O ko kongo le whaavai lea, o lai tau talai i le ai a te tau al tangata e to tasi. Kai tau talai i le whaavai, i le ai a te tau al tangata e to tasi. A le ua whaia, onga o le awala sa kau mo whai. Inga ia whaapele ai, ma muru au veve ai ma le pule ngari, ma whai pule whapea kua, ia le ua ova kua ia ke ukou. Le malo si anga lea, o ai al kaka whapika auli ia whai e, ia bon pa fa balbalea o mesa fa ile ku e le se le sa no anga la fionga e tapa fasina to le fo vui awa ole ayato telelena e fai kengi ai la to te soli el tu la fono ma fa pena ma sa le toto fa tinga ina tangata ai o lo ai o ai mai ya tau tangata alela la fa tu la tala. O i fo i le vaenga leo le tulafono, the Crimes Act, e te tauai o na toi tanga i masila sila, nuu mafio anga mai tu malo i o lato whaavae, ma nisi o lato tapu leo lo whainei, na o le luani e kalesia e whaatanga i tono ele e tapua iai, nisi o tau sāna whaatuni o tau e kalesia i nei, o le lotu lata mai, tau savani. Leo a matan tapusa umo isi e vai ai ia tama whanau o le nuu wo mai a onga tuspa ia ma mai a onga tuspa ia whai tono i o la so toltunua se mea la le whitau i le lei o le tātou te whaavai le tua Samoa ni a o onga la ia wha le tua le tapu o me whapea susunu whale watasi le mta upuna o ili tata tele iai e a pe a la fo ia mai whaavai e pula tangata le tapo inga. A o ai e tapo ai, ai whaape i o na whaile tapo inga. Whea la o iai le suruia o Samoa le malamalamo ke riso pe al whaila o le mea lea e whailonga tangata, ma whailonga tapo inga i tono nuuma a mafio anga meere. Ma lolo wa teile a teua, pa fonga me hoi o le tātou o tunu. O lo manino ai lau sauno angal tūlanga moni le na o lo ta oto iei le whaavai o le malo tuto tasi the supreme rule i kongo le tunu ule nei o Samoa. Ma so se tunu ulama. Ia e le pulanga e pe o nai ai o lo o ai 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 le o ka ko foi ua uma ona tatou saini o tatou o le isi atu nu i lalo o tau pulenga ale malo o fatasi i lalo la tu la fono male fa vai o malo o fatasi o le freedom of religion, freedom of belief, ya kua ko i male freedom of expression, freedom of worship, le freedom le foi fa vai ai le fa le no tatou le ta e mulita ai le tatou fa vai o tatou tunu o Samoa tu langa e pe ona ai e lua po tu to ia ai
ia la lava e karikong sa mo yo nga kua ile te ai lua po tu to tatu tu maleanga nu sa mo o le alofa vai e mo le alofa ma le faro profesili la i makai ia mapulenga ia fai fa pea o fea la po kule ko ke fa nga inga ia ko pule le se alofa le se fa alo Felale le ngu sa mo le ko ke kau apo ku mai lo ia malakala le wa ako inga le ka kolu ia o a fo ole fa vai mal kulanga pe nga e ka ku ia ele se me ole a fa mo le ia so se ku ngu ula e a un ko sa le fa ko sila ko ko ile fai o kula ko ngo inga ia ku sai mal kaimi ku sai mal kala le mal finga ngalo le kuwa o inga fa ba ai ma inga fo ye ui ma ye ma ngui o le tua i ko kongo le ku o sa mo ku ia nga anga le fa pa yo ele o se o nga le pe a fai me nga e maka ye fa nga ula iki fa pele ia o fa peala ia ona o lo la ia ina vai wa toe I no sia lava e tama fa na wa Samoa ala tu lava tu manga nu ma malu sa o lo la ia leo le o le fkalainga le mwenga kai po kula ipiria e uliango o le palemenge yo nga ya le lua o puange in kau kala I po inga fa pe kai ua mafai o nga pu le lava e ka ko ku paulava o ku ngalunga nge ko e polonga sa mo I pu le nga kam fa ka sa mo la ale ka ko o ta o le ma na foi eva vala lava matangia I tu la fono ia na fai nei e tātou tama whanau I tu le pamla na vaenga. Ina ia whamali ina o lātou mana onga, mo lātou tu ina naunga, I mea sa le ma whai o na o iai, na whai o ina ai I le teimi o sola, o mai loa na o le pawa ma le pule le lima, sui lo menei, whamali o lātou langona. A leo te whatu nei ia lau tala. E matautia le tele o tu la fono ua loa, ma tu la fono whaapau mai nao na taimi. Lea ua uma, na tau nu, sunu I le ala fale, ole tala le lei lau whanua me ele o Samoa. Wa ta tau o na tātou toe revisit, toe a sia tu la fono whaapau nei nao na taimi. Ma mai ina ia vāsanga tutusa ma le time, our time now and this period of time I o langa o tātou tangata. Awa le mwhaina tātou wola I pe whapea. I tū la whono na whau mai I le vai taimi o atamu mai. Lea whatu e whoilea. We have to relook and revisit our position in terms of looking at the foundation of villages and constitutions. And e whatu e la ofio. Ma lova te ia le te wa vasanga tutusa lava le vaenga le wa e sau no iai pe ato manatu fo I le tulanga pe ona ia le fa vai ma utali ai na le pelepesite ia le fa vai ma tu o tatu tunu o Samoa ale me o fai e ngisi ia ole e a fo e ku le fa vai o le tunu le nei ai koe au mai bea fai e sia mangi kula fonga fai e onga po sia mangi mangi usila pe ama fau aku I le malanga a Jackson o Johnson ina o kai mel ko banga usila ia inga ua kalia kanga ka Samoa ku ko kasi o Samoa mal kulanga malonga fa vai ia nga ko malanga I fale alili le mo mau fale alili anu aku malanga mo moli le fue mal ko mo moli le kangoa ma upunge ia ko vanga New Zealand o fo ia makalo ma fale alili ma ku mai fa fo ia ku meia le ko nga ia mako o le wakalia e Samoa ku ko kasi wakalia fo ia Samoa longa fa vai ile tu o ngai le fa vai o Samoa fa vai le tu Samoa oi o me uma lava sa mako sa ia mako wa ku inga e o ai ko elele lai mau fa mau alge ya sanga fai ange pepelo sa fai le vaenga lenga la mau fa mau a fai o le sangwanga lenga fai ya fale aliri o le sangwanga la vale al ko vanga fai ya Samoa longa winga pa ko amaka uma mai aka ko menti I le kai ninga wakalia e Samoa longa fa vai papa le
o mea nga fai o po sia mangi ale au ka ku va vai e ko arwa ku le pa ko au mai le criminal law po lo ke mi sia mangi e au mai nga ia fa pe au fa pui ai kama fa nga o le ku le a o le fa pui o nga le a fai nga fa la fa ia fa pui ai o fa pui ma ya al fa la vela e fa si ta malo lo si tele tate mala malama yo ta tiute mo ta favor mama ta fa yo I fa tu stala fa le tu la fono fa sala le la utala no atu mta upule le su ma le tangi le na e malanga ni ma oe ai fa le tono Australia fa sanga o le tamale o sai o molona a to lua ia le o lo fa no anga sa fa longa to mai o lava tapena tele le tupena au fa longa atu wa feta ngisi ma a isi ina ita mama tina matutua o le au fa longo malango le porkalame fai mai o la ufionga vuilena lo tu nei ma tu le mele ai pe yo se me ula foile ai o te ofo I le feta ngisi ya isi e tafi ai selfuti ai vatinga o le ufa tu nei o la ua na la ua tala leanga matua inga mata nga I te tai o le malo to mai tai parmia le fong ftelai fa pena fo I le sunga la uli le maria toa la su taltunu o le ua fai la ua ai ua matua I foa o mai na I tamam tina matutua o le ua foa ia foanga ai le fai misa ia o melo te fatuai o te matua le tali tonu e mawhai o na whai e stangata ma se unu ngali I se mea whapea ya la ue palau vale I le atunu ma te itai o le malo a le ua whetangisi I le au whaafonga alofa mai se tupe e tutongi e le la toloia e whaasanga la e le keisi lewa e rotu ni mawe ma la ufio ma sunga laut ma lo va te atu le atau le vaenga lea ya peana no fai atu o le case lea ya e feo lolo le foa o sikanga I lota foa I upu matala ya ai fa fonga mai fo ia o ta ainga ya o le tali ale matia te utou ya lava la utou on sai ya wane I to ia le va pe wane nga se me tasi ta tie le tu la fono wala fo itala le fai mai ole ele ai ale le fai mai ai le un popo ole o ai fo io o limong le limongi o fa ku fo ia o mo ngo fa ku kala le ia e kele mala malama I le kula fongo le wei no ai kele malama ke pa ke fai pule fo ia ke fa vale o le adeinga o le kula o le ka upule ngai Australia because o kanga kala le mfainga o mai Samoa ele mfainga o mai Samoa therefore e a fia o nga o sikisengi Australia e iri kaka I kula fongo Australia I se kanga kai ka wai ia o se sikisengi Australia ai o la ko fa makau malafongi upu maku ya mengi upu lelelei anga I ka yo ngisi malo ole mafu anga nga no mai o le case mo lo si la fia li limongi o le case o la handle I lalo le international law nadi ke mala po fea ku puai e koso mai al kanga ka because o la ya fia I lalo le international law ai le fa pe o ele mela mai mau e folo kai mi ai onga o usa avea ma lenga avea ma coordinator o le case au kele involve the case ka wanga wenga o le inga ia ba aingi lo ia le ya nga mai le si vai o lo ia o case nga fire le case ya ala se kali ya ngala ia ikula ia sa kele upu makala la fo mai ya uwe mai nga me pepelo a me ale nga fai mai le se ka me le kupunga me upu fa HPP le ala le taunu unga le swan na fi vui le taunu unga na fi wa na fi sa taunu tu la ile di o le pala unga na luana na fi ia o tele I mo mai se tala mai ile afo ile lo ia na matala no na
check ia fa pe mai olai e fe ngai male ia e mo mai la se tala ia ile tatou lo ia pe la tulanga ia lo na winga o le masalo pe o tau sang fo wa sorole on trial lo le tau malolo awa elan fa ya tu lau yonga male malu le tulanga pe o na ia ile ngang falon ela lo fa ya tu lo fionga le tapa fasile to le fo ona o le tau tala so o le tamale sa fa lo fo ia o le ala ia poli mo fo ai le mafau ile mafatu ana upu na la lafo i lau fionga le fasina ia le na le ona utusi alo ia tu le fong of the light ma tali mai le fong of the light ia tau ia tali mai malona au ofisa ma fai mai o le ai le taimi o le asu e nai le mata upu le nei wase sila e fa fair na fai estangata fai tu la fono ia ni upu maso a ma le mata ngā fa luma ma le fai o ni upu mafaitanga e atangia ai o tu inga ngai o inga ia mana o fa tino i lawa fionga ia me la le o te fatu ai au te le malama po le ale mele e loe le fai pule le foi la fatu me na te loe le tua vai tele o lona mafau po ini me wa afia ile mafau le fai pule le o ia lava le matu le epa na mua nei fa le ea tua inga mata ngā ile tau fio le fionga le fonftalai ma le fionga ile minstau fa amsinonga fa sala lau ia lato por kalame tau na tuli le fonftalai fa malolo step down fia me fai sau fai unga le minsta o fa long tu le tali mai le fonftalai fa mai to epa ele sau fe au mele na te le mal tu la fono na e fa wina tu la fono pasia ile laso lus formal todo te sema afe lua afe sfuma le lima le sa wili tala na aviation security directive o le whakara na mai o ila tau ne sa o na tau fia ma all through the screening process o ulu o ao malo o le Kovana City o Palestine o le Palemia o sui o le fono sui tofia o minsta o le Kapeneta fo fonga fetalai male fa masino sili le ala na pasilo la tu vai temi ale wo fa le anga tu la fono matua ia ile fionga le fonga fetalai male o te matua iofo ile le mal malama la to me sa fo ia le fa sa pule ia limongi il mala vale fa fela na ia le mal malama tu la fono no pasia ilo la tu vai temi mtulepa no fionga tu le fo ma roba tai ia tu ole me foi lele a fai mata ata ia foi lele ngai o inga no tata ia e pe na vai tu si fai tu asa tala ia limong ia la no le ta o swafa le ala ona le ango swafa ainga ia lo moni ma ia ile a vo ile ia le official pale mia il terminal tu la te tu ala tu pasasa lo mal fa kuesenga maula lo ya ala me ko kele kala ala me ngale yo fa ko ese anyway kele o ka kele popole ia ila ia vaenga o le vaenga le pe ona e sau no ia tulanga le olo o ia ika ko mali ia ko inga o pe o maua le dementia no you forgot what he said yesterday and the day before yesterday masalo i unga ke ngalo e o kae o ngalo le kala fai le so o vaenga ia melele ngai o le fai kula fongo vo ile le me uma sa fai e puruafi le fai nga vo ile le pawa ai le se la to ia i vaenga ne ele la o tula i mai ia manga ia la kali le nga mai fonga kala le sa fe au ai vaenga nei o no fesili pelo loto ila sunga le ata man fa fonga be lo tatu lo fisil pelo loto pe ai sa o tu ai ona molia ia tu la epa mai fo i malala ma libong lenga ole o faile la tau fa lenga le tu mai o le mota they don't have the privilege o le pale menge la ke ko e la foi ni upu fa pe ma o inga lau nga oi wala lau o sa my question is to the government
Wala mo ko yai, and particularly la fisili ku sawa ile lawyer sili. What are you doing with this? Prosecution office. Yes. Public prosecution. Ua lea ua fai fafo mai o parliament wale koe mfai la o koe sefengi privilege o parliament. Me fai ala ko kongo ma mai ko se ko ave ko upu ia nga fai ala ia ko ave ala pa ka ku kongo upu ile kanga le pe no kunga la teita tala ia po le se ko fa ale a fo ia ale lo ia sili ua ka wai onga lenga ile kaunga ngofo ai lenga o langa kiuke ma onga faiva o le puinga o le malo ale mai ka waku pe o le ke le malo a le pe e popole anga i le vaenga le ku ngai fu le kaunga ave sanga fau tuanga ia fia me mal fainga malo. I think we need to act on this. I think so too. I think so too. Well, no for mo mafo faumo tilo e mata upule nei. Parliamentary privilege. Fight tono le mount. Melo fine. Exactly. It's out in the public domain. Lela fo le na le no fo yatu le fionga le fonftelai. Fai so fu le mele nei ya wa le taimi e te la mai fafo. Male fai to le parliament. You are in the public domain. You are the same with every other person outside here. Ale fa mo ala o esisi. Pe to io estangata pe faise me vale ya te oi. Ele to kerstangata. Yo, ele to pui oi. O le sui le pam pe a fai e te ngutu pua. Yo, malalau ni tala. Wala lea mai tono am yong tu mau I tono matula fontu. Ta waloa. E fa alo le spai pule tono le mauta. E fa alo foi le foi pule I tangata lau tele. La tau te whailoa I fafo mai o le palemene. Fa whewhea la na pui o tau. Pe a whai o le mea lea tau te le mingau, tau te le mafo whauma, la lau le ngā oi, la lau le tataa ma le mati tiba. O sa mo lo ala lai fafo, maso sa mo la vai tau ye. Ma tau ye I mafo whaulanga e tala noa, mai tangata I tia mo whatu, au te toi tala noa fo I le mata upule nei. Se ia ai, awa le la a matana le whaaloaro tangata ia I la tau. O sui fai pule o le mauta. Ono o lato wa mio e fai fafo. Mal falo alo vui. O le vaega tunua le na wa sa no ye ile ataua. Ma le foi le fa fonga mai al tatu tunu. E le anga e saulo I fafo. You are another citizen of our nation. Absolutely. You are back to square one. Ia pa wa o fa lo longa foi la ka ke no foi pule ka kale ai o me uma te faia ele o la ua e ko la ua e kaukala mai o le sikisengi o le tangata no o le tunu o le ko pui o ese ele parlemenge ma va pe o le foi pule no ka o lola ia o kala voi le a foi le fa msingo nga voi le o kikiro kwa el pulo leo kikiro ku lava leo au kikiro kunga le au vai la vango mai le se me pipi ia ngala sa o lo ia ba tu ka ko be tatu tunu le nga ele mali fa fonga le tunu o le mali wa kwale ya se mali enough is enough tau pe no va pro ia o te fisiringi ai le fionga te mai tai lo ia sili pe o la so na tali tunu nga nei mea e pe na sa no le we fa for le public domain ma le sila vaenga vui va tu le sauno. O le lava fa awau the contempt of court, contempt of parliament, ma fa fanga I mutu o istangata I o le media le la tu te fa ngai na nei. Le ai se ma fo fonga fo, le se mana tu fo, o mea lava sa u mutu tu le pa malimong. O se le e o atu mutu o tamale o sai ama malon to lua. O mea fo ina e tau te talai. Ua matua I ta mau yo la tu loto o fai ungo fa msinonga ma mea ele o wida tangata nei. The minute the repetition of over and over of contempt of court ta ulenga I nai fa msino o fai unga na fai fa msino lea lava e fai lea lava e fai o tem tuai off waila. So what kind of monitoring mechanism that is in place in fai lea lai mana ia lea o ki lipi uma ma tātou mea I e whai ome.
Ile ama tato me o avesea. There are tons of clips and evidence o mene wale laf sitting here nela ona fe na ngau ila uli o lale me na ngau ila uli o lale taimi o se tupe po le ase me evidences umane o le a mai luma em fai ona so sonia to produce some of them for the court's sake Malova tai le taua o vaenga ia o le ua tele ina ma popo matulanga pe na yai ia o mo fo na fa le le tele o vaenga ia o vaenga la ia o le la faiele tu ina tu lu mo fa msinonga matulanga pe na yai il te mole o le a on trial ai le mata upule nei ia o I vo itato te ilo ai ilo ale auro ile afi tulanga pe ona ia pauale nganga ia o te talo tu fo ia inga o ma paanga ina ia to apele tai la waile oka ele ka wa la fo mai se maku ainga se ko lua ia fa metalanga ba me umai ia fatu ia on sai e vai tala vo le a mali to na fa ia titi ia sunga pari e vai tu pali se tama kau complain fo ye me longa inga fa mai to ui talo fai vai lele wo mo nei mo pamping si we foi la male pamu na wo fa we no na ngo e fisi le kusko inga ye olale fa mai ai alo lo wo fa lo ko we le la va on sa a fe le pamping si ye le pamu ngai ngo ole on sa e ko le ko u kula on sa ye la va la on sa ye fa pena ko na se la na pe ona ye ina ya inga me se yo pa anga ia e tatu lava on sai pe nga ele tu la fo ina tatu ele tua ele ska ko mele anga o fai ali pe ia ska ko mele anga o fai nga lo ka ko kali kwa I ma ele fai pe ia ai o tala fo eto ina malo matu ia fai pe se tal fa fai ia se tal fa e talo le pa o fai pe ia nga lo me o ka ki mo kwa fusi pa o ka vale le la lo ia ile ngang fa lo fa fo mai sa mo lo fa te tele lo fionga fa ya wo to ofo ile ngona male manatu o ta fi lo I ma fitu fa I fo ia fa fonga le tunu lo fionga ile to pa fa sina to le fo voi vai atu to langi ole ainga sa tuala o le vol tama sa tuala ia ai o te ona onei o le mata le noanga fo I ma le ta uso a minsta le fionga ya olo ele a se fidi le a taua fiti a foa va ai ai lo fatu ya nga le tu mo mo lo manosi leo I me o mo feta lo ia la fionga ya mate ya tu lo so fu le nava ya so tate to e fe lo I foi ya mo le na mo la fionga I le fascina ia mo le tu la le nga fa malo mo fa tai se vea ia ona ole a fe fo I lo nei vai ia I le polkalama ia mana tu e tele lava o fai valo filima o lo va peona fe nga ia I malta tu tau fa so ina o ila to lo va peona fia fe siringia ma tala no ia telo mata upo lo va peona tu lai mai ia lo mo wala no ia e te amana ia mai no uso ia o la fo se vai e tu ina tu le fita fa fonga alta tu no sa mo ia o te aswatu malu kuenga I lo tu to fa ma le fa utang pe si foi o le fina ngalo ta po I lo ta tu no ile o fa ngalo to fi le tu ta ma tina ma tu ia e vai au foi la se tala ua so polangi ai se fa mtalanga nei ia na tia nei fa tu le vai ia se vai ngalo to o na le nganga la to ia ina ia fina upea ia ina tato wo a I tau unga mo onga o tu matua ina ia awana I faia le mea le lei a ia faia le mea sili o nami ton pe opole tu a tono la lato silsila esa ai fai mai au matua ai paualo na ele ao so I foi mai nuia tenho dois marcados no fionga ta fe no pea God bless so I foi